Ka KSU war Jantia Circle ni kasngining kong hapo ka jingalam u President Lop Stephen Kongla bat u General Secretary ka Circle samla Platini Mukim kilaya kendo u Subdivisional Officer ka Amlarem Subdivision ban ujor hadin bala priang ki video ki bala keno bakadon ka jingle dan bor ki Border Security Force ya u Dr. Seibok Buam u balong u Veterinary Officer. Nakaliang kaseng kala pha langru ya kajing ujor sha UDC ka West Jante Hills sha ka chairperson ka State Human Rights Commission badru sha ki he BSF kumju sha menteri ka tenat kampo yeng ka jala ba preston tensong ban tuklar bat penshitom me ki dekot ka BSF ki badon kti hakate kajing sha keno le don bor. To nakaliang jong ka khasi students union wa Jantia Circle amenta kasni nilawan mi ahmad jong SDO Amlarem banyak keren banyak tai alor kejingjia ke bajia main kesni kung kaseng ni pendomjur bat ni dap bagi jing songsi ba nakapor sakapor di parado persnam jongi kisah tambor hagi ni ki beriu ki badan kapor ban page segi jaka kapot nitip ba ki BSF dan tegi defense ke kamram jongki hi banyada yo put jongkari berban syakri ya ginong senang handre hause pade ke eg bajia kamtam sini ka thanjongi naduk kinong rap naduk kinong let yol let hat ki syapan thot man la kapor machupat kamau kala aja hagi than sim ro baladon kajing ya ther kuliru nakaliang jongi BSF kalong ke eg bersosi kamtam ya kajing jia ke bahmenin ke belaja ya wei parado parasnam jongi bedeiro wei nong tre jongga military kaseng kala simkhia naduk menin kesngi banyadon bat dengkat batu banyak keren suami kendo bat SDO ro yo ban kendo yo bangile pon sengau shu bakasiang hi kadon kat batu kamtam bat ki nong snong jangi than border lah kono kopor bakadon kam ye kajing keren jangi yo SDO mta kasngi kalong ba seso nomor nakaliang jong uhi ulan unsa communicate syaki haya authorities jongga BSF 4th Battalion kebadan hapo umpling ni kermen ba nakaliang jongga department kan simi ya kata corrective measures ban regulate ya kani ka rokom trekam ke jonggi BSF kenang ba kinong snong kin don ke jing sngan ngila yo hi ke jing tip na di ba Seibok buam ba nakaliang jong i ila file lu ya ka FIR persya ya kini ki nong thambor ni kita ki BSF di na try ke tu kan ya la ke jong ka benta di nakaliang jong keseng hi nisyo tu bakaladon kata kajing penkin kaan nakaliang jong ini ki BSF bangila ila thoru syaka chairperson jong ka State Human Rights Commission bangin phajing thoru sya Home Minister bante lakam ya kani kar komtrekam jong ini BSF nakaliang jong keseng hi ka penrumjur biang sesin ya kajing le tomen jong ini BSF ya we nagi parado persnam jongi bat ngingit scam balang ba kani kamat bangila sim bat ngila wanra kamat SDO kalong ko ba seso bat kanom jeshu nang ni sakmat.